Tampilanna diriuhi ratusan penonton na membadati bundaran Balige. Jangan lupa subscribe YouTube channel Toba TV dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Puluhan model yang memakai bahan ulos roadshow Toba Fashion Week na iselenggarakan hutata cerdas cermat di bundaran Balige di hari Minggu 31 Juli 2022 berhasil menggegerkan kota Balige. Dakolan model profesional Toba model cian dak danak dohot anak remaja pe dang dohot hatinggalan halaki pe dohot do melenggak lenggok songon model profesional. Trisna Pardede sebagai Project Director Toba Fashion Week mandokon ulaon na ilaksana hot Toba Fashion Week on laupatat dahot budaya Batak sian fashion karya tangan pegiat UMKM na di Toba jala asa patabahon holong ni generasi muda tu budaya Batak. Natape holan roadshow ale ulaoni cukup doi gemari masyarakat Balige alana tarida do sian rame ni panoton narotu pagelaran Toba Fashion Week. Natape holan roadshow ale ulaoni cukup doi gemari masyarakat Balige alana tarida do sian rame ni panoton narotu pagelaran Toba Fashion Week. Dang holan menonton godang dodak dana anak remaja dot akana tua-tua romar pose ijebra cross na isiap pon panitia.